Ikan ni kerja Shad Pasteh kendri. The Shad ikan hypor, wada dep ulek name le rukom. Hypor walai unluti, lenai laibo yo, upad lo yang ke ilaka yang ni. Laibo ki wasan yang au, nei ki nongbut, yang warok ke ilaka. The laibo ki au, they wasan ran ki au nadien, they were bud ki au nadien, they were Shad ki kendri, ikama da yo fi kendri ki nei withau hai withau. Hado wada poi hayung yang upad lo. Ikan ni ke Shad, the Shad ikan hypor. Hadir dan dep yang ke Pasteh kendri kewa ong ipiu libo yang pada loy. Kalian ke Shad ikan hypor oleh niam le rukom. Ikan ni ke Shad dan kut ikan Pasteh rimada. Cak Shad ikan le lagi kon rau lot yang ke ilaka waro gubi. Ipertu inam yang ni ke Shad Pasteh ke Pasteh rimada. Yo bi hadim gat Pasteh rimada ne go khud ke Pasteh niam go Shad hypor oleh Pasteh rengkau kamjo hypor oleh niam i kupli puja apo gat snong raij yang ilka Shangpung wadi gini gitir kam de yo bi penam kam gini gitir ke penam kam hypor oleh kuma hypor hendai ajo hypor hadim gani ke Pasteh go ar wan ke Pasteh go le go Umpyrdit inam yang gani ke Pasteh to Shad kla ne Pasteh Shad kla. Ikan ni kan Shad Pasteh wan Shad ki, hypor yang rim, hypor ki wahai usin yang ni, imayu lai mayu kum yang ni, ong em ketika por wo be sky be set,
be kla be ser ini ni the chat ye por wada yo kla chat ye khmat yang yaw ko siem e pun yaw gi pai ba plang khmat pa de loy khmat ke elaka woro gue gini tu kuliah kacar pastai kla ko yaw bi tu hadir